for me, and can then name says, love you, Kumasiano, a child, no person say, Honey, just an Yaki say, Ophelia. Stop hospital. Now, Dr. Nakacho say, I gave you say, Obojan. And now, only say, oh, I gave you say, Obojan. I gave it to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, ASH, cancer, 20 you're from and from them, and I feel better and now, when we are now, and I feel HIV test happens away. You know, over to me, I shed the amount. About when the numbers only some from what they eat. About family and Tafo, I feel person who said, Papa will know your back. I said, Emma, Nina would be a menstrual, Fister, I made love going and you would have swore. Young Fidel must swear the test I would win there because the idea did the chair, but you're so from your Kumasi or for you. Yenny STC workshop, no any teacher anymore. They are a 12 feet to other echo sick, no minute that you're not penny. 0244 96 49 22 0541 1431 68. Asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic. Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic. Eye laboratory services a ewo Oporikom STC traffic light na say abra wo free krom eba Tech Junction no otra Araga Junction na eye the next traffic lights a ewo Opoku Transport no o hwe winsani fa so a wo behu Amedi Lab Services wo free krom Tech Junction ewo winsani fa so na wo free Tech Junction no so ba krom a wonya tra so asunsuo na wo ya bedru SCC Junction na wo hwe winsani fa so a winsa benkum so a wo behu Amedi Alternative Clinic ni Amedi Lab Services and then try dey bremo no ya try afa infertility ho ana obi a wontimi nwo ya ka infertility ana obi a wontimi nwo a obroni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved. So oba ne bema bedin hyemu eye busumi dumienu echi a sans hyemu no wonbo won ho ban anka de opa free mu ani say ede eba bebe mu so na onya ba ye hwe no wo ye society mu ana ye hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu say yinsen ya ade a nipa bebre apa cha omunya de omunya we nti na Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye tun san frem say obi bia yinsen ho aye de ama wo no obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere beboa wa ma wanya yinsen awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na se na emesima ka no abra obema ni oba bedi hyemu busumi dumienu echi asa hyemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem wo fa ni infertility sana won ba enti two types basically there were primary infertility and there was secondary infertility. Your primary infertility and not just oba ne bema no atena se ewo won kwan na mu a wa ju anwaga so bolo jene janse ho no kwadaye afa dru se e was for this kind be no ano no ye woni biam wo plan wo di watam wo plan wo akate no di watam ena islan kenya nkopon ayi nyame ayi ni so ahaban no e so bolo ma dodo a wadi e obi so so ne nsafi so bolo ko santase esa de ne kwa anwaga so bolo bom so nyina wo register ho no mo dima wo de adi esa ma Uti osika man edi say. Me pato ye chairman no dem pass be abuso mi miensani. Na je say ya di oguso wo ye. O free prison ba ya. Wati efie be fie. Busa o se busu mi ya no no tia ne de. Oh mame Auntie fua adai. Me number wo mi phone to say fie a wo friend na no akata. Mame, Mame, so bolofo, obi so abo. Enfensi. I want you now wadru. Oko trek. Enfensi, good afternoon. Obu pampim. Enfensi, good afternoon. Good afternoon. Why na me neka say? Me ba so no Enfensi, e bo akwan ani wotie wodi sikana no wodi ejane o kra no so no say bi ti wa se no brumia wa so mo ti e kwa no ya no police ko ya ba ho nka say
fancy and Cassa. A walk also. Tago Fidim Niantonka. Sorry, would they sorry, Jana? Christmas soon. Walk with Fia Symphonians and Premiers. Mammy, Damazana. Judge Tracy Lord, what choose a coffee? Who be about us out to us? Let's say, Bosome now, Cotis Cano, and also credit union banner smile. They say, Bosome now, Cotis can credit union banner smile. I scan away, and I send when you send when you and Nessica Wajijino away. Bosome, dear Wajijin away. Some from Kawanti on. Fancy for so mobile. And fancy for so mobile. Papa no room. So by my beer. And men in a wood, you sika. Papa is soon enough. I got Johnny Faso. Papa wait pizza. Mobile fan and sank. I got Mike in Mike in pizza. Watch for more. I can't go Mike. I got Siapa I say Oyerepa from Damasi afimuni na muni anante kakra diabesi busumi etoso dumienu asaye se na ho kese dia magana desmaima fi se nyame aduma memnenda kokromoti power jisumame kokromoti power so for mantle power kokromoti power Eradia Ghana for na yesi ya beche de edi tumi no mano no akofra benya no na wabebu ye man emfinsia nai just kumpala me kokomoti huhia sofu de huhia wo hutimi wo de huhia ntime so anya betre anya tokwa asumdua ye tim na kabi mami kabi aye adwuma no eno ana ye hwefri wo tie guso abo won kai Brandon Swan, Kona Kotuwaba. Your vote is your power. Tell me, nobody vote. Your vote is your power. Send your officer a memory sikono. Quality so na for many pano. No me bu mind mind. Your feedback na. Yes, I come here say Ghana baby mami no wabume. 1 billion. Wabume. 50,000. Wabume. So for feedback there. Omopa medawase. Enura yawa na yeni amanu mamu swame edimiri kadi ababa wabiba ha. Nomba ya. Wamukwa duwa mdiba ababa waya ne se. Ababa we wadanu hudi abroni ya onam. Waya ositries kabise ni abema alone. Ajuma kuwa medano no juma yedi ya no. Wajiji wa musika adi edwane emfie ba mi ensani wo ba preche kwa ya omu na chire no anura ada ya wase be piem wo no ma wase be sipono asa ba jiska ofro anu wo mko so no museku a ya ma no so ane Oyerepa FM no omne blantinya antena na be dwafo no ye do so no anu ababa wa ya ai na sa baba wa de wa ye de na Ghana ha chacha kamia yese region bia wakobu obi wo wonim Ghana papa ne sante enura ye de ababa we ma prosifo na ye se de niamasi kona we yi a ne ya bono enti antina ready ne ma prosifo so da be ye be bono ho ban na a prosifo wo central so nka bom de amane se ababa wa no wo mo abokire de kwa soame ai police station se yemfa ne ko officer wona dwumadie de ase yemfa ne ko na mom wo bia wo so jiri sa baba wa kro ya wo baba yew jirim aju sikaro for the church so am police station na wo so afa wo kwadu no akoto afoforo de no so right fasting George we do for him kakrabi 360 mesrao miam na otehia abeha me pa oyima mpachawie mami mpachawie boko final free buy
Ya free La Paz. Okay, La Paz for Chrome. Yewo Chrome. So Jane, La Paz for Chrome. Yewo Chrome. Fire Nante. Baya, Mami enya boni eba chopper. Pese Ghana for boy na yepa Bishop Owusu Chelsea yeba afom na ne esianse yeba no ko we keeping na woba one na adam fofo na muti taxi mu nti yakoba ne se Bishop no de ne car cross wo mu na de car no cross wo mu no na omusi form na driver ni see form se okọ driver no so na yeba ne pie frika no na okitansa ewo ni nsem nti driver ne papa Bishop ham no ana yeba no hwie nsa ne gu Bishop no so na Bishop ne bisa ne se na unim nipa uni na enya die o si we yanwan nti ehwa na osantu ntosuo egu no so gu osofo no so nti maame bi oton ade wo nchen na o si madam unim nipa uni na enya papa minimu no oye Bishop o se nti dan oyanwan ana osan yi ne nansi mpaboa ana odi hwi na ni so mo ba no say yi ne nansi mpaboa de bo osofo na so nti ahona maame ne meba de di kan wahwie nsa abro nyame nipa wahwie nsa gu no so pacho ne tosu bienu wanfa watente so gu no so ne tosu miensa wasan abayo wasan yi ne chale wote abo nyame abasum hey tozo nti me wo fia na omo frɛ me na me koye si bibi ya mi sister ba no ti me koye no kura na say na adwemu ka no na ya de ne chi ya ka say hospital yare ya de ne chi ya ko reach hospital nyina na doctor mamu yeti nti yanko hwehwe akire ti yakobo ebusuafo amane na ebusuafo sorry ya na yakfa akire na yakobisa ye nti bisa mo no na mpanifo ti se ye bana afum panyin bi nti osofo ti yanko pacho na ansa na je se hu na danfo na oni ni pie no no na onim nsam ni munyina ti enu kura de se yo ye kohwehwe na danfo na so na busuafo ne mpese omobane de ne hu beji asem ni mu nti akwara ne cheche ni na danfo no kan nsam ni nyina kire ye na o kire asem ni si ye no na maame bi a wa hyadwa wo Las Palmas enimo na maame no ewo na asem ni si ye ti obekire na yenko maame no ho ti ekohwe maame no kire akwan maame no craft ase ohun ya ne bufu ye o se de eba ne de aya ne de kono ya na adwin se on kan bi na onim sofo no friko fredua nti obekire na yenko yekohwe sofo na yen hu no na yesaba maame no nche na yebesre no ana maame ni di yenim na maame no adi yeko Bishop ho na yeko enukre yedi chopper koma Bishop say onji chopper ana ye ba ye san ko biom osi onji chopper nti mra ya ba no ana maame bi hu ye no si se na ye ba na ye no hu ye no mobo na okay dia na ye mba no sese ya sese ya ba no na adwi mu ka no mo ba ne friends ya friend na hwefa one monete one ne maame ne papa nete oti ne auntie ho efi ntete ye be no vai ni wa se ye mfa no se akora ho ne pani kranya samwa wonye utipen ana nyese wo yo sofo nti na wo se wo bu no osene o ti wo de wonnim ni na debai wonnim ne personality wonnim ne profile nenti uye papa be makatachi anim watentesuo wahwiensa agu onyame akwaso uye ya abayuwa 20 something years when you na se chale wote titi amba na mode tete akora no train up a child so for catch am le wo chodi mo so for kwanya ese na wonyini a wo kwanya wonyini a wo so bai na mo ba ne di tifie obomo ame yantime nka na asem o yo da anya na dia de baba mo waka na asem dia na ye no sesia esia na adwe mo ka no ma dia na wo ye sesia esia oye ne ma basa ebi ne dia
ebi ni say o ti wa na odwan o si papa ne bechi no papa ne na ogina na anim no wo ba bechi no ebi o no ebe kakra na ne ube kasa fa kwen so be nso na odi mirika di say adi na echi akoso ni mo di na befi o ma na aduane a say enko aduane ifa na no ofra ahomache a oba o mo free way keeping abayo no ne die no na ewo omo se omo adam for maami e na omo brosram e na omo abo wo free sabre brosram o free sabre e brosram tasi omo gumu nsanko a insadini na wo se hwiensa osofo a wonno nsa wo den se dware no Wabio. Osofo wotinta sogo no so. Wabi wati na mo. Na wasa you na se chade okoka say we ye sofo enti dien. Sofo no te Ghana ha. Ma chade abima. Oti landing. Timin ko UK. Waba. One one buy. Na no conference man need play abedu house waba. Wonso waba. What you wonso waba. Wonim kwanya ya faso na ya tam sofo afri diofra wadu kumase ha. Ka obete kwa. Next time yetna social media yenim pani ni makoda. Yeshia pani yenim koda. Kantete Ghana yedia dibo ferie osro ana tete yen akora ni mpani biom tete wo muna pani kura ba odo sore na trase cultural values ya mamre nyina asai na kama se mo mana ho mana ntete ko se won to me for tale mo papa obi papa ya mfa tale mo na so mama ya nim so beti ma tina ya dwane ato we na boa e pa ucho ne baba akwada mo simu to me kana sam matra so mo to me kana sam oye den oye baba akupa ma enti den baba akupa enti en kana sam yes re enen na ho mana tete no ya dwane to o mama yan kasa we o mama yan kasa na tini nche hello adana wusu mama so won kana sam yan kana sam mama hey ni ebe beti ya kana sam fa mic no adana wusu fa microphone no fa mic no chubra wani dinti na wusu Yami hune mobo. Onwa mobo. Me bana mobo wa nyeri ye wa ye foso me bre. Udi foso na oye no dia ye obi an fa che no. Ntina maba mu chesi wa bo wasumda. Wa bo wasumda. Watinte sogu soda. Ba jote bi o. Wa hwie sengu soda. Ba jote bi. Ti di ntina fa papa ndesha no. Oh, atina bua mi e. Memoa. Bua mi atina wo no betini abua mi. Enamfo. Ansana mebwa omo. Sa mantewa omo ne omo boys. Me se ka to so. Omo ne omo mpnafo. Enenam. Sa mantewa ne maba onyina mihia omo wa ha. Eba e wo busa nso omo nyina adwane. Bi nti no omo adwane. Bi busa mo. Omo nam group gangsters dinti na ba ya ono ahoma tete obi abalance na ka ono kwa ya hu obi ya o na dafo ba na we dafo no de ya friend ene kwa na ya friend na ya nya na wia na ya nya no ba minister o se de yin sesi a o se wo ma na friend no kra wo ma ya prophet fanya minipa mo de mo hia papa ni mo nyamfo dana mo ma dem da se wa opening sesa opposition mama na me mo say apostle mo hia papa ni mo nyamfo a wote ha abaya we dey ya me dey pa cho pa che ye ba na nyere ye wa nyere ye so Bana mayere sira we buko toje Sonen safaneko so bana safaneko sonen safaneko so finance sonen sa utimi twa papa bania so papa won fere no why you ti won person to say there wo baje Ghana ma won fere no timi de tale etwa na sum tumi wiensa adi gu no so utumi eti
tintaso adiguno so mama ne ma camera ni mama mama so for ma camera ni mama commander position here mama aha okay afemu cause I say baby your team fifi no sorry mama me pese chawo pa ne back camera ni aha sasa position mama afemu fa ne nko so for good Edio afe monko sofo na se monko na se afe munye di minya musa mohwe de meka na apostle prophet ya mo akobere yuke boko ya mi adum no mpaibo ubedi djuma wa Ghana na se asembi anya ode afo di na sipote ahema chimi ma me ye wodi fo ba owo central region anomabo waye pani waye difuduma na che ti na o se me kofa no na me de ne bank cry ni fi won cry ti me free ko for ready e ho na me mete aye sin region me ko kofa me ma me ahema chi me drive me nim bibi ba ye se ma ye mfom so kase bi me wo inner lane na me free inner lane ba outer lane almost say adan ma be show manim omo gina ye catch me sorry no more the kind of be shame de nanim ene driver na be bo me oba me so na me sifiri me kam se me ntra me kam ma mo me sie no hu se me so me be ma afede ho na driver no konechi na mayo no so me mu oka ne mu enye se fede agro na baako me nim so no ne we no odi matam sa afede ense kuta no hwie nsa no so for my foot liars thieves all sort of names or the mama or we are not tinte so hospital me twem no egu nchen I'm saying why at your home no na mama bi pia na mama ni pia na be kasa no de abufu no de ne mpabo twa maso na me se mo wie mo abo ma wie madam asina me try me kemu na me because if you have been influenced under alcohol I have been influenced under the power of God so I will prove to you because the Bible said in John, he says that these people, if they don't see signs and wonders, they will never and ever believe the power of God. So if that is the case, then I also will prove to you that I can't fight you physically, but I can fight you spiritually. So I just gave it to them. I just gave it to them. Pastor, I just gave it to them. The pastor, you just gave it to them. I gave it to them. They are receiving now because if only you want to do that to me, once I'm innocent, one person when you miss idea and the match will say to me, I will run in seven. To me, I will run in seven. Mijingamidi. Nyame oma manimu ngwase na be gire ni panyina mu waguma ni mase atu se agume so na wo wi a wasa frame ye dia gam se me ye tofa kodwifo sofo aza akromfo all sort of name eti aza sofo no ene me na meti ha no okromfo sofo no me na meti ha no mi wi a o he mi wo UK enipa ni mi wo UK mi nya obi a mi wo social media no so ba enipa fi America Canada Germany eba me nchen obi no be ka chew se oba ye anye yama no wonyame tumi wo ba aye adwuma mi tibabi di ba oba me duma so ya ma sori ho no mo a asori fi ho wonyame sa aye adwuma ende bia me tibabi di eti o hu me no ebia na wa hunu sha me yesofo na mu di me dwuma pa Mafo miraho ye wuni pansana ye de adibo wa cross o se sorry wa cross o se me jimi mfom so tum me pa o tell mafom still 28 years dia yame ya kesin say where you na sempaboa now dia twaben katechi aso sempo onye osofo kra moral right mami ujejireje oso wa suma dia suma ya no so dia ono so na ba dia mi se makọ da to ba ku mienu wanye
and then so for schedules. I also was on the Chico UK. The schedules, baby on the num. Yadi Sophia Pacho, yes, Yadi not Tnaham. And you never be on your canoe. Yet the social media did their tongue. Who's your penny wabontia? Tanka kura obi a wodre kura de na sai yen hwe nipa ye de ya no esene gu yenum ne etetre ma na nyame de amaye wo se yem fani die o wan ka se yem for make yem for ye sinin twitwa nan kan pese ye hu ye pani kura so ye hu no and apostle na te prophet na te sorry na mo gift no mo gift nyame e de afa me so ache mo no mo sorry mo so mo fan ko na mo fan ko trase na mo hu se ne mo gift no I need the pastor's number. I need the apostle's number. I need the prophet. Oh, I will see a chibi. Didn't you know about him? And you need to be on your phone. Make I drive a knee before Papa Penny. When you be 80 years or so for me no. Drive a knee no. Actually, Papa Nisi Kefri Swami. Also a package here. What do you want for them? I did go half all mine. Jessica was a man. Me a man found quite the okay. Miss a man for a sick man. Papa said, I wouldn't me. I said, we are white. We are white. And me, I'm said 24 hours. Drive on a near friend. I feel not did that to a say. Young Papa no. Papa don't pay the job. Now, I told Diana Adrian. A saying ye, you know, a wanna as some no basin that drive on any any friend Miss Mama and Shassi can't send you a no, yes, I did who here. Penny craft from now bet me. Oh, Papa no, oh, Mamma no, oh, da, and yashi. So for the bim, Dibim. Saturday say Dibim. Apostle Dibim. Sorry, Macracia will never. Yenny a young neda, and I'm sorry, Abesia. It's Dibim. Namu can be of fashion by Unia. Odivo, so a down. You would me what did you say? So when you flew more, Namadam from Son. Se akasa ne asi anya ya metro e no mo ba no pe no meni antene nyina ya mo fo mu ne aboso me pache wo me srew me di nyankopop o ka che me se meni hwi ya meye so ba wa che me tumi nya hwi e di asi ya akra wa wu so wo bibi wa buru pachero odifo ubra udidi atem odifo wadawoma umapa wodi ameba ne ho edi nya me srew wa ne se ni asi kura no wa wu so wo bibi se wa wu so wo bibi na se ni anante na aka no se no ko social media yi so a wo bi enu wo panyina wo bi shaka sofo se no so na wo di mpanyimfo atem true ya abra ho emu oya ya wa anka adi se ni anante na aka kan ni wo fro bus na wo sapani mu abafura wa koda ru twa ticket kura ba sori agira wo na do akonya anya na na mafo ai ana wo ya hwan adia na betumi odivo meti afidie isu ne ye program antenani ababa wa bi frɛ every mama nyame adi matam samme sofu na wotoa na pompom sa de etuo mre no odi matam poto nyame obra sam no so minka sam moni bi entia no odivo mesraw facha wate me pau chau sao papa dia se bia yifri wo minim sa ya yaudie
na yawudie no na wo fa mu papa di aka apostle mira apostle me nyame so hwi ni me mu bi e se de afi me mu ko anadwo na mo ye amade no ana na wo me mu ana me ko sere nyanko se so de asoma ti de all the soma ye no so for me nwi adwuma na sa oyi adwen sakra wo ya adwen sakra ozo se wo bom pa ye ma baba wo ya ne ho beto no me wo gidie se wo na ye immediate and at once oh me person me who yesu de na what inte so go from ni friend of the fan and so say ora yesu de munti aba odifo papa ye ma no ye bibi ma bo friend na me wo gidie se wo bom pa ye ma na ne ho beto no ye wo ye no de eya adwuma sa wo to wa na wo kaka ya ya pa also me frɛ wo fi kofori a wo kra wo ga sɛ wo nasi kwa so be kuma se na wo ba be ya de wo ka me na me mama awon me bo ba pa mane so ba pa wo ye be ma se wo be kuma so wo se ne papa ene ne nkasa se na dawroma so be du kuma se dia anka wo fa na nyame adom so se ye frɛ wo brepam se Jahbless na betumi aba be du asa na don ko adu osofo wa dawroma me se wa didi osofo fache na we akoda we wodi be ya dasidie akoda we be di nyame wa danse akyere se nyame se wo woni nipa wo oh yesu fache kura wo woni nipa wo wodi mo guso ye adwuma osofo fache no wate odi fo fache no papa so Auntie Nana, my social panim. But my social panim share. Mentiers of Chapana Masomono, Masomu share. A bomb payamano, Nano ton a few year, next year, Beba. A few year, Baba. Hey, so far, yes, Yahoo. Afibia Baba, comedy official. Zavu Debbie. What if I yourself? Yamin the child, the check crack. Zavu myself. What if I fatch? Whatever. Zavu myself. Zavu myself. What if I yourself? I do bro. My boy, but hotel. What if Jabi Biaman Kawati? Jabi Biaman Kawati. Nami Wajibia say, Sadia Wayasu of the Cassia. I call you Yebeshia dear. Oh, Yebeshia dear. You will fate. Anybody share dear. Me were lawyer for doctors. Me were nipati to my shoulder. Obia kwani matamuda. Me na no ni matamuda. Anya shi. Odifo ebi na papa me ka me de adi kire wo. Ya tia video sha tania ye dia no. Me jeme dia antina ajene dia aju ajene dia. Any to me ya de ta. Any to me ya. Ye odi yesini enu. Satina mu Sofu fate. Sofu fate. Wadaro ma sofu fate. Prophet. Me come back to UK. Etika me stress me come back. Oh, Papa, me so. Me come back to London. Me time aso. Etika me come back. Abusuafo ni sun titi ni kakra. Na ka me come back. Odi boy, asa me ameba ha. Odi ma be huju mama. Odi boy yourself. Odi boy yourself. Odi boy, o papa me dey ato anu a chopa na. Meni antina nyina yensada yensa yemusro. Wadaoma. Odi boy. Jabi bia mane kawati. Jabi bia mane ka odi boy. Yibi bia free umu. Na e wogidie se. Ensa ya se kuna no ane de tie. Se wo bia wa no kasa. Ebeye adwuma. Sei ni ame meka. Emfa wo sa me ba no. Una ade no ekwo wo ye wo ya. E di so for mesro. Mesro jabi bia mane ka. Ozo fu jabi bia mane ka. Ozo fu jabi bia mane ka. Na fa bia che no ai. Dia obeka na urade beti. Odi vo de obeka ya chi ye nimsani ya wositie. Edi odi vo de wo bebie wa no aka bia urade beti. Oso beti na ya adwuma wate. Odi vo jabi bia mane ka. Ade a wo ye ne de wa anya ade. Wa anya ade kra. Na odi vo mesro. Mesro. Yes, aya wonko na urade beti afa so ye bibia ma kwa. Odi vo aya wonko a.
Ofia, Mini Ofia, and Jabibia money. Jabibia money. Ibania Colaboni. One idea why you know. And it be a walk common with a Bessian answer. What a Bessian answer. What a Finneco. No, Tom, you are never catch us with Pagini. I bring walk by a pro with my sobre. Walk by a pro with my dear, what I bread. It was up of it slow. Walk by a pro with Buno. Wadao, Mesreo, Menu Uniaba yet yo. I didn't move one you for so say. I can taste here to me in the Charlie water the ball and Yamia Quash. I didn't want to call you. That's a soft crowd, the cabo, and then there's soft telephone number. No one had the Macophobic neighbors. Do for power. Yes, immediate and at once. Masumama. So many way. Masumama. Mammy, okay. Now, I rather say, wow, do Sabakan in Nipano. And said, you wouldn't want Sakan anywhere. It is awful. Jabibia Manaka, what is Jabibia Manaka? Mati, Apostle. And then I mean, so. For a bumpire man, Mamma, so for so what? The Mbappe, and then you find the primary infertility. No, now for secondary infertility now, or bear money or bandy dish, you I did insane and I about hiding Abapen. Then so science send it, and subsequently after that, insane. Or much I say almost I be with you, my winya, the winya insane. And also, your problems are what about a medical lab services near a medical alternative clinic. A bit me do who you my Eddie Amal. Young fan when you say I nipa nyano. And Pempi now so ban the Bema Tanas and then you say bar near pen in tem Eddie up and Temo Boasem near the from Swana Quack show bano. I brought be on a crown so an empty sa. And son or Barney Bema bit me Yaniseno. E when you may be a shen or Barney Bema any money. Young funny said before sending say Bashasi and a Bearman and a chassis. Any account say Bearman one they initiated the childbearing process no. And it's all Barney be a woman or Barnum Janum Homona and BBI okay. Na soon a free Bearman who banaye and come one a woman any soon nisu and then Yama be a shen say well former Eddie saying the Ebetimaba. And to buy medical lab services near a medical alternative clinic. Answer a Bashasi employer, sa infertility muno, the Edicano Yama, Yajini and I attention Eba Bearman so. Yamania test be a friend is semen fluid analysis. Brofumus, we are me friend is seminogram and spermiogram. The air say a Bearman unsuono, Yashem, come one I won't suono. Bearman unsuono, sound come one no, you won't come one to do a Bema be a brown musano, SM come one to do a Bema be a womb. And here once a subin so I shall and son it my idea who said, oh, and come one, a bit to my idea, I want, I wait to me. Remember, if you walk around, I'll be with a news no bedgeno, nuns, who's when I at in time, I just as I'm so no crano, who just see what bear 1 hour crown and soon into me near the end, nanny. A banner sana saying to me and nanny, and come on a war, bearman who's no, into me the ashen friend, night, my idea, Aquakusha or Barnucosiano. Into Edicano, bearman who's one, Edica, I say, a bearman who's one to show me and who's a bearman who's one be CPC tar. Now, pay your my attention about Obano. Ofan Obana on the side and so a mapped brain and Casano. The entity mamma Yanin as any fabacono. The mamma Yanin say, Ofana, Oceana on the other side. The first problem, our man, ovulation problem. Not just Obana Oceana, sending your coupon si born no, Bosumi be a so about to Kusia. Then because you are told him no, our hormones be bear, Nina Becky Kaboom, act and I come at play. And son Obana to my then Atukusiano.
first of all, your hormone be a friend of follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone in a bay or ban whom Kosuan Wedjuma, and luteinizing hormone. Netimam or Bana to Kosia and wedding, etia, a bit made, Eddie Saba. A banner sounds why your hormone being so a friend of progesterone. Progesterone, your hormone, answer or Bana Kosiana, a beto, or betu Kosiano Krato. Progesterone and a beba or Bana would dear na baba taking the lining of the uterus. Send your baby as or Bana, a Kosiano be shabby man who's na. Say the baba crana, a bit imagina or Bana, na would dear. Your hormones means you a friend of prolactin. Prolactin, your hormone, a bat or bamwa, and I do some bamwa. Ube who say baby or baby miano no funu who say nufu so if you move back. Say prolactin does or bamwa. Enko kanisa or bakra when you say na or baby on ma kwala no phone. A baby or who say prolactin adults on our Please, I'm fine. What to say? Please, I'm fine. But sorry, bro. Papa suffer you no. Shananim. Unim no. Please, yes. Benka Semuno. Please, yes. Unim no. Please, I saw her the last time in La Paz. You saw him at La Paz. Then I know. The time you are coming to the work, she also come and pass. So I don't know say that she do the mistake or we do it. So what did you do to the man of God? Then I was suffer. That day I didn't know say that she's the man of God. I only this thing. But must you know somebody's position before you respect? Before you respect. I was someone who will be the deep brain. You didn't know he was a man of God. I was someone who the deep brain son of Webuno. Dear Naoyan, what did you do to him? I carry alcohol with disposable cup. Good in Sengu, a disposable cup, Munayan then. The time she or the driver was discussing, then I pulled us. You poured it on the man of God. So she asked me, Sarah, do you know who I am? I said, who you are? So I started zote her. So I take my slippers, beat her. Sir, you take your slippers, beat him. Their slippers, sir. Charlie, what? Easy. The same one. Is it the same slippers you're wearing? No. Man of God. Shannon. Timid slippers, born. Come on, go down. Sorry. Come on. No problem. That you had us. Asadenya media. The money will come quadro. Asadenya media. Let us.
Mother, me person me tun kasa will render apology. Mother, me person me tun kasa will render apology. At the man of God. Mofa Mike Nemano, I want to hear you. Mother, for chaupa emu dro. The more do conform. Tenase conform. Who by your kuta muwa who baby awo. Conform. And then they will come for Oyerepa studio. Try ye. I'm sorry for that I've done yesterday. The last time. Forgive me. Try ye. Mama say, why you lucky? Why you lucky? Nanka sa wo na for 49 ni na na hia omo ha. Ene kan yanka ma apostle train mfia di gu so sisi a. Try apostle ya de besi so. Osofo, we are very proud of you. Amen, Papa. Many ajepa se ene. Many Auntie na nyina ye ni wahia. Amen, Papa. Na ne awrade afa wo so aye no. Anwade asie bia wa bofra ya resemu no. Mani je ni ho se akoma pa wo e wo nipa ho. Amen. Osofo ayamempa ibopa se awrade du be ye adwuma na kwachire. Amen. Na baby bia wo do na be si bia me mpa ibo se awrade on fa sasere ni kan hye wonsa. Amen. Sa honhom ne tumi die biara wo sasere so nyina bebre wo mo ase ama wo nkunim die no aye kese. Amen. Awrade mfa obasa so nye bebre. Amen. Na meni Auntie na nyina ye ni age se ene ya tun safre wo no wo se papa me kura me nesi kwa so me be kumase me be ye ma die bi wo keme ya ka jose bobo na so wo bibia be ya wa ye wo se an osofo ye koso asre awurade wo bambo di ama se ba bia wo bia awurade mo ho ba maye awurade wo mo ho ba maye. Amen. Awurade mo ho ba maye. Na oma wo kasa ho mre nyam da ye nchine wo mo. Amen. Ni awuye bia so awurade ma ne nwie yie. Wo yire ne wo ma wasafo awurade abasa enye kese na wo so. Se abofra yi bra uba ya ye de chopa ma wi no. Wajai bibia mu tetetetetia. Na ene awurade afa wo saso amakwada yi. Wasan ya ba enkwafo from ene. Wasan ya hunu se afede wa ba nipa te biem. Osofo nyame nhyirawo. Amen. Awurade nhyirawo pa. De waye no ayefe. Meni Auntie na nyina de ye ka kire wan se ye da wase. Se oba ye so wangu ye nimu ase. Na wutie ye nimu ase. Na waje abofra yi kwa amaye. Osuru ntio. Lofo na kaba ko sofo afisia nande mehwe aye ni bi. Dabi anu dia sofo. Sofo anu dia. Awa so afisia nande ye ni bi. Anu dia oba pasa. Ya pa sofo chomo ka so wate. Teni ho bi. Dabi ndi bi. Right. Try ye. Why you? Oh, sofo sorry. Ye mu. Afisia nande ye ntumi. Dabi ye ni bi. Sofo si ye ni bi o. Say ye ni bi o. Okay. So for telephone number my so for telephone number yenya hwekura na so for say the telephone number you the better also no ni social media debi upa friend why timede ma me Christmas bonanza the mama for telephone number na my 077 69 909 490. That's it. Tigana wo fra 00447 so for to so mama 77. Okay. T0044. Now if you would 77 now the 77 now the to so 69 909 490. Yeah.
Also for Yamisha. Okay. Papa Yeda CP. Apostle. Apostle. Daddy. Omiano no fo anu ogbon se na mifusu oba. Sa oba no ebe din pa. Say, come back to what? Germany. Mother say. So, come back to what? 14 days fasting and an end to. Where's your mother? Sorry, Tony Yamenkoate. If we are consayable, Umami se was so din say, Dasanto. Mother, Debbie Trawakonya na so. Mama camera nenko mother so. Mother, say abo respect adibu. Dia na better cancel Ghana for you. Unu maybe I want. Do you know where you are now? You don't even know. Unim Shaubaga. What do you see around you? It's a TV station. Today now be catch listeners. Say thank you to them. Thank you all. Thank you all. Say. Charlie, what a woman. Sorry. Anything here cost so come say obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic. Sa hormonal test ya kan prolactin, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone ni na ye bi. E hormonal test are normally ye. Na wo hwe nso asa hormonal test ye bia won range and a reference range I said oba bia de etimi ewo. And the moment I be hu say wo de no reference range na e bro so ana e wo form na che say e say nipa no ye hu dwuma ma e ba normal reference range a ebetimi di nyinsen de aba ni nyina ye enyama a ye hwe no oba mu ansa na etima ye de afiti da infertility issues no o ba na second part no nso a oba bi wo nso a na o structural problem with the reproductive organ say baby oba no tukosua fa no obi wo ha obi won say na ebi ada receiving a blockage of the tubes fallopian tubes na ansa kosua no from ebe hia be ma no nsuo na ansa na etime nyaba no obi won say fallopian tubes no there is a blockage wom obi wa nso kra na ebi nso there is an ectopic and anyin sem bi a e wo se nanka ekoto oba na wudie ma anto oba na wudie ma esi wo tubes no mu akoso problem with the fallopian tube nti e ba ne sa oba no kra no wontini enya nyinse na wontini nkra nyinse we nyina ya nyama a ye hwe abra wo ba Amedi Lab Diagnostic Services a ya kira kwan wo Oforikom SCC traffic light abra wo free Oforikom Airport junction no wonye Crown Raga junction na wudru STC traffic light na so wo hwe won sanifa so a wo be hu Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic sanso na wo free krom ba na wo ba wo free take ba krom a wonye dru STC traffic light na wo sa ebenkum so wo be hu Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye di dwumadie fa sa infertility issues we nyina ya beji be ma hu suo no ni ahwe nkomo no ya hwe na won de ya hwe kwan a wo fa so nanche broni be kan se movement obi wo ha obo nsa na ni movement no kwan so enko nim because oba ma bia bra nkomo no be hu suo be kwa akobu oba ni mu nkomo no woni na ese otimi kosua na bra hu se movement na ekọ nanim na aba na chi na che se sa semen no ana that sperm cells no din se obekwa akotu kosua no by the time anipa no semen no be akotu kosua no kwa na semen na ebia ewu woni na ya nyama ayehwe obi wo ha obo nsa no wo low sperm count the brony friend oligospermia and just any sperm count no e wo form ye wo kwan e be fa so aboa na ama ni sperm na ye den abasoro obi wo nso ana sperm na move nko manim a ye friend astenospermia ni na ye di hu dwuma obi wo nso kra de na azospermia kra na just sperm cell no kra ba ko kra no kra umhu ni na ye wo urologist oba ba de ye hu adwuma am ye hu de ntia nipa no kra no woni sperm cell
ana nkomo de de ebema obaye de enyinse oba no nso ye di oba no ho dwuma ye bema na twa scan after scan nso ye sa be sa hormonal test a be hwe hormones na edi dwuma oba no ansa na oba etime enyinse ni na ye dwuma di a ye di no Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic enti ma wona nye ntiatia wo Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic abra wo penyinse wo ye oba na watena ho na wonya nyinse ya bomoden esan se nyinse ya ade bi a wo pe a ye pen intentem untwen enya mfie 38 ni 40 ko abra sa age no wonya nyinse kra na se ne wosi be kra nyinse no so kra edin esan se hwehwemu ana researchers say pregnancy aye over 30-40 years no edin se obun se nipa no ebetima akosa full term na timi edin awo enti ye bom nka ye se mo be ma mo na ye ntiatia wa Amedi Lab Service na Amedi Alternative Clinic mentena ho emma sa infertility ndidi wo nche tama wo be ba na ebi kura na wontimi nya de enya nyinse obi nso wo kura na ebi a wa plan so oba akoye IVF a ne boye den bra Amedi Lab Alternative Clinic ne ma wo nkyerɛkyerɛ ne nhwɛ se ne ebe ya ebesi beboa ska wo de be akoye IVF ye bi kura na wonya se oba IVF ebi a ade kitikiti bi a ye hormonal problem a ebetima solve no Amedi Alternative Clinic ama intima wona anye ntiatia wo Amedi Alternative Clinic a etu akwan wo for ikom SCC traffic lights no afi o hwehwe ya obetima frɛ ye wo ahomatufo iso 0541 143168 0541 143168 ye wo for ikom SCC traffic lights na say usai ebetima hu ye wo Mensia Government Hospital no opposite ubehu Amedi Alternative Clinic any Amedi Lab Services yadamwase aya wakati ku kwa nanom si esna motokura ns no kura konkron achane beche de kaya na kwanta dem ma kwa Amedi Lab wa fami ya be ma kwa anka na ni se se lab bi wo kumasi ano wa etwa ye bi mu no kwasem se hodi e test na enya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka cho se ya de se wo mojem ana wo wa be se o hu se wo ya de se wo mojem ya de bi te se typhoid afa hepatitis B and C diabetes ayesi ya de cancer ye to ni petri mu ye ye from ana fo be ana fo be kwa na brebo mu ya de na wo bi ana fo ke kaye ana HIV test na pesa wo ye ni nyina no wo betumi ahwede ama oba wo nyem na pesa wo ni sa abafa wo de yi abafa no ye ntafo ahina sa ana sa ahina nan afa wo pesa wo ni se ba ba wo no yo ba na se be ma ni nyina mu wo ye mensuo fi se Amedi Lab wo ye ni wo di da so ye on fidi ama so ye de ye test wo do ni na bi kasi e di ade de che be hwe so fra ye o kuma se o fori pro ye ni STC workshop na e de di hwe ni mu ye ye adwuma fi tuada e ko si memne da ye number ni 0244 96 49 22 and a face 0541 143168 Amedi Lab laboratory mo asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic eye laboratory services a ewo oforikom SCC traffic lights na say abra wo free krom eba Tech Junction no Otra Araga Junction na ye the next traffic lights a ewo opoku transport no o hwe winsani fa so a obehu Amedi Lab Services wo free krom Airport Tech Junction ewo winsani fa so na wo free Tech Junction no so ba krom a wonya tra suso asunsuo na wo ya bedru SCC Junction na wo hwe winsani fa so a winsa benkum so a obehu Amedi Alternative Clinic ni Amedi Lab Services and then try dey bremo no ya yen try afa infertility ho ana obi a ontimi ngo ye ka infertility ana obi a ontimi nwa obroni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved so oba ne be ma bedin hyemu eye busumi dumienu echi a san hyemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani say ede eba bebe mu so na onya ba ye hwe no wo ye society mu ana ye hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo be hu say yinsen ya ade a nipa bebre apaacha omunya de omunya we nti na Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye tun san frem say obi bia yinsen ho aye de ama wo no obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere beboa wa ma wonya yinsen awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na se na emesima ka no abra obema ni oba bedi hyemu busumi dumienu echi asa hyemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem o fa ni infertility no aye o two types basically ye wo primary infertility ni ye wo secondary infertility ye ka primary infertility anacha se oba ne be ma no atena se
ɛwɔ wɔn kwan nan mu a wadi nhyɛmu ɛyɛ bosome dumienu ne akyire a nhyɛmu no ɛmfa ɛba ɛnyɛ de ɛmba apɛn ɛne ne yɛfrɛ no primary infertility no na wofa secondary infertility na ɔbɛrima ne ɔbaa no di nhyɛmu a ɛde nyinsɛn anaa ɛba ayɛ de aba pɛn nanso saa nyinsɛn n'akyi anaa subsequently after that nyinsɛn no ɔmo atwa yɛ asɛ ɔmo saa bɛwo biom a ɔmo nya ɛdɛn ɔmo nya nyinsɛn no ɛno nso nyinaa yɛ problems a wode ba Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic a ebetumi di ho dwuma ɛyɛ den ɛde ama wo yɛmfa no nyinsɛn a nipa nya no mpɛn na so ɔbaa ne bɛrima tena ase na nyinsɛn ba ne yɛpɛ ne ntɛm ɛde apɛ ntɛm ebu asɛm no ne yɛde mfomsoɔ no akɔhyɛ ɔbaa no abere bi wɔ hɔ no koraa no so a ne nte saa ansa na ɔbaa ne bɛrima betumi nya nyinsɛn no ɛwɔ nneɛma bi a yɛhwɛ no wɔ ɔbaa ne bɛrima ne mu a yɛmfa ne sɛ before sɛ nyinsɛn bɛhyɛ aseɛ ne bɛrima no na ɛhyɛ aseɛ ɛne yɛka yɛn sɛ bɛrima no ɔno na initiate the childbearing process no nti sɛ ɔbaa no biribi a ɛwɔ ɔbaa no ho nam dua no mu hormone ne biribi ayɛ okay na nsuo no efiri bɛrima no mu ba na yɛ nkwamoa na ɛwɔ mu no ɛne nsuo no ne su ɛne nneɛma bi a ɛhwɛ no sɛ wɔ fam a ɛde sɛ nyinsɛn yɛ deɛ ebetumi aba nti wo ba Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic a ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ mpo ayɛ saa infertility mu nhwehwɛ mu no deɛ di kan no yɛma yɛadwene anaa yɛ tension ɛba bɛrima no so yɛma ne yɛ test bi a yɛfrɛ no semen fluid analysis a aborɔfo mu nso yɛsa atumi frɛ no seminogram anaa spermiogram deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛgye bɛrima no ho nsuo no ne yɛahwɛ nkɔmmoa no a ɛwɔ nsuo no mu no bɛrima no ho nsuo no saa nkɔmmoa no yɛwɔ nkɔmmoa dodoɔ a ɛyɛ sɛ bɛrima biara abere ahohosa ne wo no ɛyɛ sɛ nkɔmmoa dodoɔ a ɛyɛ sɛ bɛrima biara ɛwɔ mu ɛne yɛwɔ esu bi nso a yɛhwɛ a ansa na ɛtumi ayɛ deɛ ehu sɛ wɔyi yɛ nkɔmmoa a ɛbɛtumi ayɛ deɛ awo anaa wɔntumi nwu mmarima no bi wɔ hɔ koraa na wobɛhu sɛ ne ho nsuo no wobɛgye no na ne ho nsuo no ayɛ tentan a ayɛ kyɛ sɛ saa nsuo no koraa no wogye si wɔ bɛyɛ 1 hour koraa na nsuo no ntumi nyɛ deɛ ɛnane ɛba ne saa na sɛ ntumi ɛnane a nkɔmmoa no ɛwɔ bɛrima no ho nsuo no ntumi ndi ahyɛ mfiri na ntumi ayɛ deɛ akɔhyia ɔbaa no kosua no nti edi kan no bɛrima no ho nsuo na edi kan yɛ nhwehwɛ mu na sɛ yɛyɛ bɛrima no ho nsuo no nhwehwɛ mu ne yɛhu sɛ bɛrima no ho nsuo no bibiara si pisi ta na afei yɛama yɛ tension aba ɔbaa no so wofa no ɔbaa no ne side no nso ama bebree na nkasa no deɛ ntumi ma mmaa nya nyinsɛn ne yɛ sɛ nifa baako no deɛ ma mmaa nya nyinsɛn ne sɛ wofa no wohwɛ no on the other side the first problem ɛwɔ mmaa no ho yɛ ovulation problem na kyerɛ sɛ ɔbaa no wohwɛ na sɛne nyankopɔn si bɔɔ no bosome biara ɛsɛ ɔbaa to kosua na ne kosua toɔ nim no ɛwɔ hormones bebrebe a ne nyinaa bɛkeka bom acte anaa ɛkam at play ansa na ɔbaa no atumi ayɛ den ato kosua no first of all yɛwɔ hormone bi a yɛfrɛ no follicle stimulating hormone yi na ɛbɛyɛ ɔbaa no ho nkosua ho adwuma ɛne luteinizing hormone na etimi ama ɔbaa no ato kosua a ɛho yɛ den ɛte a ɛbɛtumi ayɛ den ɛde nyinsɛn aba ɛba ne saa nso a yɛwɔ hormone bi nso a yɛfrɛ no progesterone yɛ hormone ansa na ɔbaa no kosua no ɔbɛto kosua no koraa to hɔ no progesterone ɛna bɛba ɔbaa no awudie nim no na ba bɛtekin the lining of the uterus sɛnea ɛbɛyɛ asɛ ɔbaa no kosua no bɛhyia bɛrima no ho nsuo no a sɛ ɛde baba koraa no a ɛbɛtumi agyina ɛwɔ ɔbaa no n'awudie mu yɛwɔ hormones bi nso yɛfrɛ no prolactin yɛ hormone a ɛba ɔbaa mu a na ɛdɔɔso ɔbaa mu a wobɛhu sɛ abere bi a ɔbaa bɛmia no nufu no mu na ɔhu sɛ nufunsuo yɛ deɛ ɛfiri mu ba sɛ prolactin dɔɔso ɔbaa mu a ɛnkɔka ne sɛ ɔbaa koraa a wɔnyinsɛn anaa ɔbaa bi a ɔmma akwalaa nofoɔ no abere bi a ɔbɛhu sɛ prolactin adɔɔso wɔ saa ɔbaa no mu no omia no nofoɔ ano a ɔbɛhu sɛ na nufunsuo ba saa ɔbaa no ɛbɛyɛ den paa sɛ saa ɔbaa no ɔbɛnya nyinsɛn ɛni nti ne ɛkɔ so kaa mu sɛ wobɛba Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic saa hormonal test a yɛka yi prolactin luteinizing hormone follicle stimulating hormone ni nyinaa yɛyɛ bi ɛyɛ hormonal test a normally yɛyɛ na wohwɛ nso a saa hormonal test yɛ biara wɔ ne range ana reference range a yɛsɛ ɔbaa biara deɛ ɛyɛ deɛ ɛtumi ɛwɔ nti the moment a ɛbɛhu sɛ wo deɛ no reference range na ɛboro so ana ɛwɔ fam no na kyerɛ sɛ yɛsɛ nipa no yɛyɛ ho dwuma ma ɛba normal reference range a ɛbɛtumi di nyinsɛn ɛyɛ de aba ne nyinaa yɛ nneɛma a yɛhwɛ no wɔ ɔbaa mu ansa na yɛtumi ayɛ de atwiti that infertility issues no ba the second part no nso a ɔbaa bi wɔ nso a na wɔ structural problem with the reproductive organ sɛ baby a ɔbaa no tu kosua fa no obi wɔ hɔ a ɔbɛhu sɛ na ebi a there is even a blockage of the tubes fallopian tubes na ayɛsɛ kosua no fam ɛbɛhyia bɛrima no nsuo no ansa na yɛtumi anya ba no wobɛhu sɛ fallopian tubes no there is a blockage wɔ mu obi wɔ hɔ nso koraa na ebi nso a there is an ectopic anaa nyinsɛn bi a ɛwɔ sɛ na nka ɛkɔtɔ ɔbaa no awudie mu a antɔ ɔbaa no awudie mu esi wɔ
tubes no ma akoso problem with the fallopian tube nti eba ne sasa oba no kra no wontimi enya nyinse na wontimi nkra nyinse we nyina ya nyama ya hwe abra wo ba Medilab diagnostic services ya kira kwan wo oforikom SCC traffic light abra wo free oforikom airport junction no wonya crown aga junction na wudru SCC traffic light na so wo hwe won sanifa so a wo be hu Medilab services ni Amedi alternative clinic sanso na wo free krom wo ba na wo ba wo free take ba krom a wonya dru SCC traffic light na wo sa ebenkum so wo be hu Medilab services ni Amedi alternative clinic yedi dwumadie fa sa infertility issues we nyina yabeji be ma wonsuo no ni ahwe nkomo no yahwe na won yahwe kwan a omofa so nantie broni be kan say movement obi wo ha obo so na ni movement no kwan so enko nim because oba ma bia bra nkomo no be wonsuo be kwa akobu oba ni nkomo no woni na ese otimi kosua na bra won say movement na ekọ nanim na aba na chi na chese sa semen no ana that sperm cells no den say obekwa akotu kosua no by the time anipa no semen no be akotu kosua no kwa na semen na ebia ewu we nyina ya nyama ayehwe obi wa obo so no wo low sperm count the broni friend oligospermia and just any sperm count no e wo form ye wo kwan e be fa so aboa na ama ni sperm na ye den abasoro obi wa so ana sperm na emu bi nko omonim aye friend astenospermia nyina ye di hu dwuma obi wa so kra de na azospermia kra na chese sperm cell no kra ba ko kra no kra umhu nyina ye wo urologist oba ba de aye hu adwuma am ye hu de nchi anipa no kra no woni sperm cell ana nkomo de ebema oba ye de enyinse oba no nso ye di oba no hu dwuma ye bema na twa scan after scan nso ye sa be sa hormonal test ai be hwe hormones na edi dwuma oba no ansa na oba etime enyinse ni na ye dwuma di a ye di no Medilab services ni Amedi alternative clinic enti ma wona nye nchetia wo Medilab services ni Amedi alternative clinic abra wo panyinse wo ye oba na watena ho na wonya nyinse abomoden esanse nyinse nya ade bi a wo pe a ye pen intentem untwen enya mfie 38 ni 40 ko abra sa age no wonya nyinse nkra na se ne wusi be kra nyinse no nso kra edin esanse hwehwemu ana researchers say pregnancy aye over 30-40 years no edin se obun se nipa no ebetima akosa full term na etima edin awo enti ye bom nka ye se mo be ma mo na ye ntiatia wa Medilab service na Amedi alternative clinic ment na ho emma sa infertility ndidi wo nche time a obeba na ebi kura na wontimi nya de enya nyinse obi nso wo kura na ebi a wa plan so oba akoye IVF a ne boye den bra Medilab alternative clinic ne ma wo nkyerɛkyerɛ ne nhwɛ sɛ ne ebe ya ebisi beboa ska wo de bekwa akoye IVF ye bi kura na enwunya sɛ oba IVF ebi a ade kitikiti bi a ye hormonal problem a ebetima solve no Amedi alternative clinic ama ntima wo na anya ntiatia wo Amedi alternative clinic a etu akwan wo oforikom SCC traffic lights no afi o hwehwe ya obetima fra ye wo ahomatufo iso 0541 143168 0541 143168 ye wo oforikom SCC traffic lights na say usai ebetima hu ye wo Menshia government hospital no opposite we hu Amedi alternative clinic any Medilab services yadamase aya wa kadigu kwa na nanom si esna motokura ns no kura konkron achane breche de kaya na kwanta dem ma kwa Medilab wa fami ya be ma kwa anka na ni mi se lab bi wo kumasi ya no mo etwa ebi mu no kwasem se hodie test na enya de se oferie sawa kwa hospital now doctor nakacho say ya de se wo bojem ana impo wa obese o mi say wo ya de se wo bojem ya de bi te se typhoid afa hepatitis B and C diabetes ayesi chwe de cancer ye toni petri mu ye yefun ana fo be ana fo be kwa na brebo mi ya de na wobi ana fo yi kekaye ana HIV test na pese wo ye nyina no wo betumi ahwede ama oba wonyem na pese o ni sa afra wo de yi abafa no ye ntafo ahina sa ana sa ahina nai afa wo pese wo mi say ba ba wo no yo ba na se be ma nyina mu wo ye menstro fi se Medilab wo ye ni wo di da so ye on fidi o ma so ye de ye test wo do ni na bi kasi e di ade de che be hwe so fra ye o kuma se oforikom ye ni STC workshop na ene di hwe ni mu ye ye adwuma fi to da ekosi memne da ye number ni 0244 96 49 22 and a face 0541 143168 Medilab laboratory mo asefo yamamo akwaba eba Medilab services any Amedi alternative clinic Medilab services ni Amedi alternative clinic eye laboratory services a ewo oforikom SCC traffic light na say abra wo free chrome eba tech junction no
Otra Araga Junction, I had the next traffic lights. I walk Opoku Transport. No, Osha will send you fast so I will be Medilab services. If we come Airport Tech Junction, I will send you fast so. And now if we Tech Junction, no so back room, we have try to so now. We are bedroom SCC Junction. Osha will send you fast so. We saben kumsua. We have Amedi Alternative Clinic, Amedi Lab Services. And then try. Now what do you say? Emma, me pacho. Ya yentrechera fa infertility ho ana obi a wontimi nwo. Ya ka infertility ana obi a wontimi nwo a. Obroni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved. So oba ne be ma bedi nhyiemu eye busumi dumienu echi. A san nhyiemu no won bo won ho ban. Anka de opa free mu ani say ede eba bebe mu so na onya ba. Ya hwe no wo ye society mu ana ya hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo be hu se yinsen ya ade a nipa bebre apacha omunya de omunya we nti na Medilab services ni Amedi Alternative Clinic ye to nsan frem se obi bia yinsen ho aye de ama wo no obeba Medilab services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere be boa wa ma wonya yinsen awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na se na emesima ka no abra obema ni oba bedi nhyiemu busumi dumienu echi asa nhyiemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem o fa ni infertility no aye omu two types basically ye wo primary infertility ni ye wo secondary infertility ye ka primary infertility ana che se oba ne be ma no atena se e wo won kwan na mu a wa di nhyiemu eye busumi dumienu ni echire a nhyiemu no emfa eba enye de emba pen ene ne ye fa ni primary infertility no. Now, for secondary infertility now, obema ne oba ne di nhyiemu a ede yinsen ana eba aye de abapen. Nenso science senechi ana subsequently after that yinsen no, oma try ase omo sa be wu bioma omunya de omunya yinsen no. Eno nso nyina ye problems a wo de ba Medilab services ne Amedi Alternative Clinic a ebetime di hu dwuma aye de amaw. Yemfa no yinsen a nipa nya no, empempi na so oba ne be ma tena se na yinsen ba ni e pen intem e de apentem ebu asem no ni e de infomso na akwa hye oba no abra bi wo no kra no so ana nti sa ansa na oba ne be ma betime nya nyinsen no cho no obi aba na ye ntentem Can first class ladies Emma ye ni mode come so your feminine na Olivia okay organize a feminine okay timpa cha ode oba wudi no na oba executives mo nya ntema me African first class ladies Emma ye ni mode men so me a deputy secretary your friend Abigail Lamponsa number 1 African first class ladies Emma ye ni mode pacho your friend me Teresa Bampo me so me a financial secretary ba kope Antona wo fepa sikam cash egu ataso kwa that's it okay our Ghana ha this is the district coordinator district chief executive this year the one him this year catch up be show fear that's it mama mama be mic no nyasa ye ntonka okay no abanimu African first class ladies when the name kwe me pacho Belinda na ka say pacho Porter 1 okay pacho yasa executive yasa right mama chene man ne nkoye ani je ni obo kwan so wajuma pa wo yenti African first class ladies ye ba ya ye kra yensem anti na asa o de wani tia misro mumpo nkasa Holland and HD me pacho ani de no obo kwan so ye kra yensem 30 pieces of Holland prints my dear no ye wi ya na enwie ye de da sobo aka ho ye mpanifo mbebo duku pacho eno so mako 30 pieces eno so anti na ye seje ka ho na semra no so na se wo ye adoya wo de ama ekunafo no me pacho ye wi ya na enwie ye kra some 3,000 Ghana cedis anti na ye se eda no dru ho a de ya wo beto bibi de a support enti ye seje ye wi so ani enwie anti na onu abadwafo se bi ani de no obo kwan so this can bishop nam de be man bianca ho
come on. Bishop, and I want to be dear Cassibia. Obama, boss, Katu. Obia Po, Bishop, Odia. What do you Bessie Dimame? Yes, mama. Me pacho. African first class who here yenye Ghana hanko a abrochefo bebre kan ho ti ya chia abrochefo a omo kan ho nyina ya chia won me pacho me na me beautiful queens na bae e bia no bi pese obi bia obeka eni de no obo kwan so me pacho me chia me husband Mr. Kusi Boatin ai eke jatu atu na ire yanko e monsa